ulalele umsakazo Music Gardens FM Channel 33 with Bombele umkenenezo womphefumulo lasithi khona izwi laba ngumuntu injani kodwa ekseni. It's a Sunday ekseni. It's got to 5 to 7 umhla ka-8 ka-March 2026. Siyabonga Nkosi ukuthi usuphinde wasenzela lolu suku oluhle kangaka. Sibona amandla akho kuzo zonke izindawo. uNkulunkulu umuhle. Niyaphila kodwa ekseni. America, Asia, Europe, Africa. uNkulunkulu nani? Ngiyazi ukuthi kunokunyakaziseka emazweni but uNkulunkulu uyazi unecebo ngempilo zomuntu. Sidalelwe khona ukuveza icebo likaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu balaleli nje ukuthi niqhubeke nilalela umsakazo. Kuyisonto nje ekseni sithi abantu abavuke bazithinithe bayo empowerishana. Ngithi mina uma siya kuma gatherings of prayer and doing izinto ey'njalo sisuke siyokwakhana and also to meet other people and develop relationships nabantu ongabazi, because you never know. So ake sihambeni siye la uNkulunkulu esikhomba khona, la ephakamise khona igama lakhe nje. Sibabantu aba-understandayo ama-missions abo nama-purpose, because kumnandi ukuhlangana nabantu uzazi ukuthi ngubani ukuze ungatholi i-identity engeyona. So but-ke siyaphila sonke nje. uNkulunkulu usigcinile, siyakhuleka ukuthi anigcine nani, aniphe amandla futhi aniphe ukukhanya, akhanyise izwi lakhe lifakwe kini, because yilo liphethe amandla. Siyaqhubeka nesitori sethu la kubahluleli ama-judges ngesitori sikaGideon. Sigcine laphana remember sigcine la ku verse 12. Sikhuluma la ngokuthi ingelosi yabingelela uGideon yathi uJehova unawe, wena qhawe linamandla. Lapho nje sithuke kabi ukuthi uNkulunkulu angavela asukele umuntu osabayo abahlala emgedeni ngendlela ababehlushwa ngayo amaMidiyani, but uNkulunkulu wayengaboni umuntu oyigwala, but wayebona umuntu onamandla, ngoba uNkulunkulu usibona ngokusakha kwakhe. uNkulunkulu akasibuki mhlambe ngama-failures ethu noma ngama-background esikhule kuwo noma isimo esikusona manje, but uNkulunkulu usibuka ngehlo lakhe, ngehlo le-creator, because usi-create-ile nje ukuthi sinqobe, sihambe sinqobile, sihambe sikuye sinamandla. So ngizoqhubeka-ke la from verse 13 ukuthi uGideon wathini-ke yena uma ingelosi imithi wena qhawe linamandla, uNkulunkulu nawe. Leyo nto sigcizelelile izolo ukuthi uma leyo nto uzoyifaka engqondweni umeditate ngayo, ukuphila konke. Ayikho into edlula, sikho isikhala esidlula lokhu, ukwazi ukuthi uNkulunkulu nawe. So but-ke ake size uGideon. uGideon wathi kuyo, Nkosi yami, awuzwe nje, Nkosi yami, uma uJehova enathi, konke lokhu kusehlele ngani nazo? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile, wasinikela esandleni sakwaMidiyani. uJehova wambheka wathi, hamba ngalawo mandla akho umsindise Israyeli esandleni sakwaMidiyani. Angikuthumanga na? uNkulunkulu akamphenduli uGideon. uNkulunkulu phela ngithi izinto zenza ahead of us, so uyazi yena ukuthi ubani ozorana le race and kanjani. Ngibuka lana ukuthi uthi uGideon uyarecognize ukuthi uNkulunkulu lo is doing this, obafakile kule ngcindezi yakaMidiyani.
So now I'm looking at now ukuthi ngesikhathi uGideon engasithembi because kwafika la ukuthi uNkulunkulu embiza ethi uNkulunkulu wena ngiqhawe linamandla but uGideon wangakubuka lokho wabuka isima kuso so esikhuthazayo balaleli ukuthi singabuki isimo esikusona nokuthi izinto zinjani but uNkulunkulu ukubiza ngokwe design yakhe and uyakwazi ukuthi unamandla ngoba uyena okufaka amandla. And let's go to verse 14 uthi uJehova wambheka wathi hamba ngalawo amandla akho umsindise uIsrael esandleni sakwaMidiyani. And uNkulunkulu ke uthi lokho nakho hamba ngakho. Sometimes sike sifuna izinto esingenazo sitshela ukuthi izinto izokwenzeka ngazo kanti uNkulunkulu usebenzisa lokho onakho. Ngiyakhumbula nakuMose kade bebhekene nolwandle olubomvu. Hey kwaba inkinga nje bekhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Mose ukhalelani thatha induku uyiphakamisele emanzini. So wayethi uNkulunkulu lokho kuphethe kusebenzisa uNkulunkulu already usekunikile izinto ofanele uyisebenzise ungazibukeli phansi izinto nazo zinamandla okwenza izinto ezinkulu. Wayesethi kuyo Nkosi ngiyakumsindisa uIsrael ngantoni na bheka umndeni wami umpofu kwaManase mina ngingomncinyane endlini kaBaba. Uyayibona nje ubizo lomuntu ozibukela phansi ukuthi kuthatha isikhathi eside kanjani ukukholwa izwi uNkulunkulu esuke likhulume kumuntu. Uthi nje simpofu uthi umndeni wami umpofu kwaManase mina ngingomncinyane endleni kaBaba. So uyibuka yena njengomuntu omncane ongekakwazi ukwenza le mission le uNkulunkulu ayemnika yona. Athi uJehova wathi kuye impela ngiyakuba nawe ngiyakubabulala akwakaMidiyani kungathi bangumuntu munye. So lokho kwangungivezela nje isithombe esihle la ukuthi uNkulunkulu uthi nginawe. uNkulunkulu mayethu nawe ukusho ukuthi unamandla okwenza konke, unamandla futhi ukuthi akulwele kukho konke. So ngibuka la ukuthi la ethi khona uyakubulala abakaMidiyani kungathi bangumuntu munye. Ukusho ukuthi uNkulunkulu, khumbula ukuthi uNkulunkulu mayesibuka akasibuki sibaningi, usibuka singumuntu oyedwa. And nokulwa izinto eziqhamukayo empilweni zethu uNkulunkulu uyakwazi ukuthi azenze isimo sisikhulu kodwa asenze sibe sincane ngokuthi mawumile ezini lakhe he's able to make things possible for you because uyazi ukuthi izwi lakhe alifeyili. So and then waqhubeka futhi verse 17 uthi wathi kuye uma ngifumene umusa emehlweni akho unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami. Ake ungamuki lapha ngize ngibuyele kuwe ngilethe isipho sami ngisibeke phambi kwakho. Wayesethi ngiyakuhlala uze ubuye. uGideon wangena walungisa izinyane lambuzi namaqebelengwana angenamvubelo efa lempuphu wayibeka inyama enqomeni wawuthela umhluzi ekhanzini wakukhiphela kuye phansi kwe-okhi wakunikela. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye thatha inyama namaqebelengwana angenamvubelo ukubeke edwaleni leli uthulule umhluzi wenze njalo. Ingelosi kaJehova yayiselula isihloko sentonga esesandleni sayo yathinta inyama namaqebelengwana angenamvubelo. Kwanyuka umlilo edwaleni wadla waqeda inyama namaqebelengwana angenamvubelo. Ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akhe. Wayesebona uGideon ukuthi ingelosi kaJehova. uGideon wathi kuye Nkosi uNkulunkulu ngokuba ngibone ingelosi kaJehova ubuso nobuso.
Hey, uNkulunkulu uyaziveza kumuntu, especially uma uNkulunkulu enemission ayifake kuwe. Ngeke ngisho ukuthi akekho umuntu ongenayo imission ukuthi sometimes awakayi mhlambe omunye akakayitholi, but uNkulunkulu uzozibonakalisa kuwe. uNkulunkulu uzoyiveza as uNkulunkulu. Just observe impilo yakho, mhlawumbe uNkulunkulu usekwenzile but awunakile. Siyagqugquzela abalaleli ukuthi ninakisise impilo, ungaphili nje impilo ubudedengu, ungazi notice izinto. Zinotice izinto. uNkulunkulu maybe uyakhuluma nawe manje, njengoba sithi fanele abantu bazalizwi, sikhuluma ngalezo zinto ukuthi izinto eziningi sizokwazi ukuyibona, but uma si-observe, silalela, sibuka ukuthi impilo iyakephi. So siyabonga abalaleli, bekuyilokho nje namhlanje ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu unathi, and uNkulunkulu uthi asihambe ngamandla esinawo. Ungabheki izinto ezinkulu before wenze, uma ufuna ukwenza izinto, but buka lokho nakho and ube faithful kukho, then uzowabona amandla kaNkulunkulu. Lalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 kuyisonto mhla ka-8 kuMashi 2026. Hey, unyaka uya ngokuya kuyasondela ukuphela. So nje uNkulunkulu abe nani balaleli. Hopefully sizobonana kwi-afternoon drive. May the Lord keep you and guide you and protect you. We love you. We love you.